na agenda na baheshimiwa bane 50 na abawabisa bande 10 abantu 60. I did not, I want to repeat, I did not, and I welcome anybody to do audit. I did not spend public money, even a coin. Lakini abaheshimiwa bali banyamira no mheshimiwa tukoja kukuwa na governor gako nganjira muri bange togenda abantu leader majority bali twagenda na inu China mwaro mpaka mwatenga kichisaba kya Kisumu mwatigire esenge nju mwaro abantu bali serious esigasi yabo Antonio abantu bandu babiri tororenga kitokora ebintu bibira abantu bamintu emiogo na bongo bugori bantu babiri batatu abasaye korweke nyoro nje naende tinda uma tinda idime kiji promise ne ebunda mwa wiji promise inde jikobe kugaiga ogangana ne bunde kurusi embeo abantu bamintu tikatotebye abantu bayiteke maene para trikoro na abeire bunge myaka 10 para tiye kuruguga pare uansira korosinto kieke e budget bachiche no estimate abantu bamintu obotaka negentekebe naende intuna abarai Nche ne counterpart ya no mugaka nyaribo Nche na hake kishire bozongo na bali mole mumanyete bozongo mumanyete chi hotel njire chi asiye kru esengenjo na asiye ko oboibi bwe account bwe alenga abantu bakukora kibesa ne kigumi mbaraera mekora nero omeke ntoligo sekana bayi bandi bonse umuntu ekera abantu abanyamira nabo bali kisi nabo bararalia nyamira lazima toteneni obwebulia tokonya abantu baito abana bagende school kana nche nkuruoro undakoreki asoe umwana nale yagomoke the widow spoke about we wish that boy akine one day abe no mujumbe abe governor so that the only way we can realize the dream of the father. Umwana olia umwabo Elijah. Chris, kuja mbele. Inchuga. Chris, kuja mbele.